Amazina yiswe n'ababyeyi ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, umuhungu wa Maradona dos Santos na José Denise Aveiro. Yavutse ku itariki 5 Gashyantare 1945. Yavukiye i Santo muri komine ya Funchal ku kigo cya Madeira. Izina rye rya mbere Cristiano ryatoranyijwe na nyirasenge, naho izina rye ryo hagati Ronaldo yahawe n'ababyeyi be yerekeza kuri perezida wa Amerika muri kiriya gihe Ronald Reagan. Nongeye kubwikaze kuri Jean Paul TV Show, nizeye ko wakande subscribe. Naho utari wakanda subscribe nicyo gihe ngo ukande subscribe ujye ni ibintu birenze ibyegeranyo bidasanzwe, ariko iki uyu munsi cyo ni gisanzwe. Hari umugabo urimo kubica bigacika ku mbuga nkoranyambaga, ni umunyabigwi isi yose iramuzi. Uyu nguyu ni umwana wo muri quartier iwanyu, mubaje ngo Cristiano Ronaldo ninde yahita kubwira umupira w'amaguru y'u Cristiano Ronaldo dos Santos niwe muntu wa mbere ukurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga ku isi hose, nta n'undi muntu umuyingayinga. Urubuga rwa Facebook ari nabwo rukoreshwa n'abantu benshi, niwe muntu wa mbere ubayoboye n'ukurikirwa n'abantu benshi cyane, niwe wa mbere. Uyu Cristiano Ronaldo yigize gufungura TikTok, ariko mu masaha 28 ari yemerewe guhembwa na TikTok, ariko TikTok yaje kubona yabihomberamo. TikTok yirayifunga, account yitiboroka. Ibaze noneho ko ari ntuwa mbere ku rubuga rwa Instagram n'ukurikirwa n'abantu benshi barenga 600,000 z'aba followers. Hari mu minsi ishize yafunga urubuga rwa YouTube, ariko kugahigo kari kaciwe n'uwitwa Mr Beat agiye kugaca mu cyumweru kimwe. Uyu nguyu Mr Beat n'ukurikirwa n'abantu benshi ku rubuga rwa YouTube, akaba afite abasubscribe barenga 300,000, ariko yitwa Cristiano Ronaldo ahise afata 10% by'uwitwa Mr Beat byaba subscribe afite. Uyu Cristiano Ronaldo mu minsi 3 yonyine yamaze kugira abamukurikira ku rubuga rwa YouTube barenga 30,000,000. Video yashyiragaho nubwo abaga ifite umunota umwe, mu masaha atarenza 2 abaga imaze kurebwa n'amamiliyoni. Uyu ni umustar isi yose iramuzi, n'umunyabigwi mu bijyanye na football. Rero uyu munsi tugiye gutangira turi amateka ye, yavukiye he, yakoze ibihe bikorwa, yatwaye ibihe bihembo, ibintu byinshi cyane. Amateka y'umugabo yanyuzemo nahe, yinjiye muri football bigenze gute, ese yanyuze muri aya makipe, yamaze gutsinda ibitego bingahe, isavuka mu kihe gihugu, isavuka mu kahe gace. Akanya kugira ngo video itazajya iba ndende, tuzajya dukora episode ya mbere, twongera ubutaha dukore n'indi, gutyo mpaka turangije amateka y'uyu Cristiano Ronaldo ubahanganye n'uwitwa Lionel Messi wo muri Argentine. Kandi nimba ukunda video zanjye ujye ugenda ukanze like, ese urukona twagenda dukora agace kamwe cyangwa video nzayikorera imwe nishaka izaba ari ndende, uze kugenda ubyandika uko ubyumva muri comment. Ubwo icyo muzansaba muri benshi nicyo nzakora, kandi nizeye ko wakanze kuri subscribe ugakana kuri unzogera, tujye tubana buri munsi. Reka turebe amateka y'umugabo Cristiano Ronaldo dos Santos. Amazina yiswe n'ababyeyi ni Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, avuka mu gihugu cya Portugal. Uyu Cristiano Ronaldo dos Santos yavutse ku itariki 5 Gashyantare 1945, avukira mu gace ka Funchal, aho ni mu gihugu cya Portugal. Uyu Cristiano Ronaldo dos Santos avuka mu muryango ukenye. Ise akaba yitwa Maradona dos Santos, amabaka akaba yitwa José Denise Aveiro. Uyu Cristiano Ronaldo yavutse ku itariki 5 Gashyantare 1945, avukira i Santo Antonio muri komine ya Funchal ku kigwa cya Madeira. Izina rye rya mbere rya Cristiano ryatoranijwe na nyirasenge. Izina rye ryo hagati Ronaldo yagizwe na papa we, arikurikije kuri perezida wa Amerika witwaga Ronald Reagan. Uyu Cristiano Ronaldo mu 1993 yaje kwinjira muri club yakinaga umupira, aho yari afite imyaka 8. Yinjiye muri club yakinaga umupira yitwaga Seifu Andorinho, ariko iyo club ntiyigeze yimara mu mwaka, kuko yahise ajya mu yindi club yakinaga umupira yitwaga ACD Nacional, aho yahamaze imyaka 2. Icyo gihe yaje kwitabira imikino ya ACP. Icyo gihe barimo bataha stade yitwaga Alverdi XX. Icyo gihe bakiye ikipe ya Manchester United. Icyo gihe uyu nguyu Cristiano Ronaldo yafite umukino ukomeye, ariko igitangaza cyaje kuba ikipe yabo Sporting ACP yaje gutsinda Manchester United ibitego 3-1. Icyo gihe abakinnyi ba Manchester United bamuvuzeho Cristiano Ronaldo, babwira umutoza wabo Alex Ferguson ko bashaka uno mwana Cristiano Ronaldo. Ku ya 12 Kanama 2003 Cristiano Ronaldo yinjiye muri Manchester United kuri miliyoni 15 z'amayero. Icyo gihe muri umwaka 2003 Cristiano Ronaldo yasabye kujya yambara nimero nke yasanzwe yambara mu mwaka warusheje muri Sporting ICP.
ariko Ferguson yamuhaye nimero 7 y'iyi kipe yambagwa n'abakinnyi banditse amateka nka Bob Charlton, George Best, Eric Cantona na David Beckham. Nibwo yahise abona izina rya CR7 utangiye gukina bwa mbere nk'umukinnyi, akina n'ikipe ya Bolton Wanderers muri Premier League. Icyo gihe ari umwana ufite tekinike zidasanzwe. Ronaldo yahise atsinda igitego cye cya mbere mu mabara ya Manchester United muri Premier League. Nyuma yaje gutsinda ikipe ya Manchester City igitego hamwe na Vardy, aza no gutsinda ikipe ya Tottenham, atera ishoti muri metero 25 hazamo igitego. Yatsinze kandi ku mukino wa nyuma wa FA Cup. Icyo gihe bakinaga na Millwall, yafunguye amanota n'umutwe maze atwara igikombe cye cya mbere hamwe na Manchester United. Nyuma yo gutsinda ikipe ibitego 3-0 muri rusange, yakinnye imikino 40 naho yatsinze ibitego 6. Muri shampiyona yakurikiyeho Cristiano Ronaldo yafunguye igitego cye kuri Bournemouth City FC, yatsinze ibitego byinshi muri iki gihembwe kandi abona umwanya wo gukina, kandi yatangiye kwigaragaza mu ikipe nubwo hari ingorane bitewe n'ubuhanga bwe n'imyaka yari afite. Yatsinze igitego cye cya mbere muri Champions League mu majonjora ya shampiyona 2005-2006. Yakinnye n'ikipe ya Hongria de Briken. Ku itariki 26 Gashyantare mu 2006 yatsinze igitego cya 4 mu mukino bakinanaga na Wigan Atletico. Iki gihe Cristiano Ronaldo yatsinze igitego cya 25 aho yagiye guserebura agakuramo jezi bagahita bamuha ikarita y'umuhondo. Muri icyo gihembwe kandi yatsinze ibitego 12 mu mikino 47 kandi akora assist 8. Kandi nyuma gato mu mwaka wa 2005 yaje kwitaba Imana ku itariki 7 Nzeri 2005 aho yaguye i Londres nyuma y'ikibyimba cy'umwijima cyatewe n'inzoga. Iyo akaba ariyo mpamvu Cristiano Ronaldo atajyanywa inzoga cyangwa ibyo twita alcohol. Kuko nabikubwiye dutangira, iri igice cy'umunsi tukirekere hano, ejo tuzakomeza n'ubundi buzima Cristiano Ronaldo yabayemo muri Manchester United. Ese yatwayemo ibikombe bingahe? Ese yavuye muri Manchester bigenze gute? Ibyo byose kugira ngo uyibone, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugakanda kuri iyo nzogera, buri video yose nkizanze ugahita uhita uyibona. Kandi niba ukunda video nkugezaho ntukagenda udakanze like. Iyi ni Jean Paul TV Show, bye bye, ndabakunda cyane.